Yes, bapayoners namwe bakunzi mudahwema gukurikira umuyoboro wa P-Mining TV ndabasuhuje. Twagarutse rero mu kiganiro cya Pi Network aho tugiye kuganira hamwe update twahawe kuri uyu munsi. Ni update rero twahawe ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani ku isaha 5:18 apremidi. Iri tangazo twarihawe na Pi Core Team. Itangazo riragira riti on ramp integration. Aya rero ni amandi mahirwe y'abapayona aho tuba dufite byinshi cyane bidusapotinga, aho tuba dufite byinshi cyane bidufasha, aho tuba dufite byinshi cyane bitwereka icyerekezo cya Pi Network. Pi Core Team rero yatugaruye mu itangazo ryo kuri Pi Today aho batubwiye ngo on ramp integration. Yes, mbere yuko rero tuganira kino kiganiro reka mbanze mikaze abantu bashyashya mbabwira ngo nikaze ku muyoboro wa P-Mining TV aho kugira ngo wiyunge kuri uyu muyoboro ukanda subscribe hanyuma ukanda no kunzogera tukabana mu kiganiro cya buri munsi. Nawe rero maze ukanda subscribe jya ukanda like usharinge maze usige n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Itangazo ryacu rero riragira ati on ramp integration. Itangazo twahawe na Pi Core Team bakariduha ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani ku isaha 5:18 apremidi. Batangiye bagira bati as initial announced on Pi Today, the Pi wallet now integrate on ramp. The third party KYB verified on ramp aggregator that simplify on ramp service for pioneers. This integration offer on Streamline was to participate in the mainnet ecosystem. On-ramp can be accessed through the Pi wallet where pioneers can be choose from available KYB complete on-ramp service, and it tries the one-day prefer subject to each on-ramp regional availability. Yes, and other restriction not the only KYB verified on-ramp partners are on-ramp money transfer and Banksa. Okay, hanyuma rero aya ni amakuru twagejejweho na Pi Core Team aho batugejejeho rino tangazo rimeze neza cyane ku bapayona muri rusange. Hanyuma rero nagerageze kuzana iri tangazo ndagenda ndarisesengura ndangije ndisobanura mu Kinyarwanda aho abantu benshi cyane bazi Kinyarwanda ngira ngo namwe tugendane kugira ngo buri muntu wese amenye iby'iri tangazo twahawe na Pi Core Team. Reka rero tugende turebere hamwe icyo rino tangazo ryatuzaniye hanyuma buri muntu wese abashe gusobanukirwa n'iri tangazo twahawe na Pi Core Team kuri uyu munsi tariki 4 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2025. Itangazo ragira ati Pi Core Team tariki 5 z'ukwezi tariki 5 Kamena ku isaha 5:18 z'ijoro. Nk'uko byatangajwe bwa mbere ku munsi wa Pi Core Team ku itariki Pi Today, ubu Pi wallet yashyizemo uburyo bushya bwitwa on-ramp. Ni urubuga rwigenga rwa gatatu rwemejwe n'ubugenzuzi bwa KYB unknown KYB business. Rufasha korohereza abakoresha ba Pi kubona serivisi zinjiza muri Pi on-ramp service. Ubu buryo bushya bufasha abantu kwinjira mu mushinga wa mainnet wa Pi Network mu buryo bworoshye.
OnlyRapa iraboneka muri P-Wallet aho ushobora guhitamo serivisi zemewe zifasha kwinjiza amafaranga cyangwa kugura payi bitewe n'uko aho uri bimeze, igihugu n'amategeko bihari. Icyitonderwa, abafatanyabikorwa bonyine bemerewe gutanga izi serivisi ni OnlyRapa Money, Traffic na Banksa. Aba bose bagenewe kandi barizewe mu bijyanye no kwakira amafaranga kugira ngo abantu babone cyangwa bagure payi. Yes, ndizera yuko rero ntashidikanye yuko iyi ni update turimo tugezwaho na Pi Network, aho buri muntu wese ashobora kugenzura payi yiwe, akagenzura account yiwe kugira ngo nawe abashe gukemura ibibazo ndetse no kuba yagira icyo akora muri Pi Network. Hanyuma reka twinjire rero muri Pi Wallet kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe. Reka dusubire kuri Pi apps, hanyuma twinjire hano muri itangazo, twinjire hano muri P browser turebe ibirimo batubwiye. Buri muntu wese afungura hano kuri P browser. Okay, niko afungura kuri P browser, turategezaho gatoya ifunguke nk'uko bisanzwe. Murabizi yuko ifunguka bitinzeho. Hanyuma turebe ngo ese ni ikihe kintu batuzaniye. Pi OnlyRapa ni urubuga rwiza cyane, ni urubuga buri muntu wese aza gusanga yararukeneye. Okay, hanyuma rero iyo dufunguye hariya tuhita tujya hano kuri dashboard ya Pi browser. Hano rero ushobora kwinjira muri Pi Wallet nk'uko babitubwiye, ukagenda ukareberamo amakuru atandukanye. Yes, kugira ngo rero twirinde yuko video iza kuba ndende, reka dusubikire ahangaha, hanyuma ibirenzeho tuzagenda tubyiga gake gake tumenye kandi dusobanukirwe ibijyanye n'itangazo rya Pi Network. Ndabashimiye.